Acholi pretend me, merongena acholi pretend me. Acholi putte, merongena acholi putte. Acholi pretend me, merongena acholi pretend me. Sending love to my motherland, a beautiful place in Africa. They love like a family, but please don't step out our toes now. We are the elephants. Oh yes, I know we can. Kariyoga, karichora, maroreteku, koripadiji, korwani dondong reteku. Kariyoga, karichora, maroreteku, koripadiji, korwani dondong reteku. One war. Tieni ning kono ikabera chel ma initi ye wan kono kany watima be kirika betino of course wilo bukulu o ruenyo dano mano pier tek total ikiet me ikid yo maduong pian mane enino kauno waramo wachune no wachi men mego madit total iloboman ma ene queen makome kubiri dong pere chi tinni watie dano maduong and danne duduong tien kuno fut kubiri enini atiki Harriet studio kakany chi amirni kau Harriet ana jolo yenba Ana foyo Jolanda Joli Ben. no foyo total. Yeah. Saudi Arabia tini ning tiene. Saudi Arabia ti mabe liar pinge dokti meteo matere. Okay. Kimo kapakot mo America mo kene ento liar ping ti bino mater to kwan. Yeah, but wati mabe gimo maraj pe. Okay. Dano ko botu ikit me kumu gwa kanyo pi megoman madong kubiri ko me pe chalo queen ni. Ala mo gwa ti ikit ma chengi biashara botu te me kerkenyo. Gin maneno kichoi page pa lobo ene ye wood pa Salman ena yo chwalo his condolences both jo pa ot pa queen magurwenyo queen. Ena ye maneno choi yes ma tika morning ket kio karachelo. Okay. Yes. Man bedong we po will ni. As usual. Yeah. We be pu will ni nirmatini no watiki wele maduong man kono dano mano gitie iolaya mano gen gitie greatly affected onyo tole eni noti dak mako kum gi chok 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 onyo gwak loyo wan jomo kene mano watika ka eni nyo to dong mere to liet dong mono kiri kache neno tiyo nyo gwak kiri tek dong to liet chi wabi nyagong wabi mete wanen jimi maduong kit gena ngoma wan waramo timne kinir matini guma be bene machal Lakwed wano bene dano mati kiet me beru dano ma kache kiet me choket tichu chok total ki gang pa queen onyo royal family ma en bene lutino ma mege tie i palace kuno ma mukene tia i palace kuno si en bibino beru kedwa kinir matini kuno wamieti waniang je maduong tutwale maluke ki gwakonyo kidma dong kubiri pere pa queen enini gwakoni bi kera la i komje mano en dong gwak tika timne kachel ki palace madiet pa queen si wabi logo dano ti maduong dano beno bibino tie si oye kong wakwany la ti break mo matitidi si wan wabi dugu kaka enini kuno pe ai chet kamo dano matie maduong tiki nino matini tie watiki la diru jera Alex mabene ti UK watiki mego Flavia watiki Flavia Okene ma en bene ti UK watie bene ki
mego Jennifer Lawala ma en bene ti UK kidong wati bene ki Robina Atima en be weng ti UK ki wati kachel ki Joyce Achiero ma en bene ti UK si gen en duju gubi bieno i studio kany kuno inge break ma wabino eto ma fut pia wachere break amieta jol ngarachiel madong eno donyo ka inini manye Flavia Okene amieta joli matek Flavia. I'm sorry. I think I'm a word doing it, so I'll be better to mic Martin mute. Empo at here. Oh, be wo foy tutual wan wabi kwanyu break manok chi wabi dugu kakany kuno wa bi mete ki yupwa kiet ma wunu neno tie malo kakany. Acholi pikuste, merongena acholi pikuste. Acholi pitemme, merongena acholi pitemme. Acholi pikuste, merongena acholi pikuste. Acholi pitemme, merongena acholi pitemme. Sending love to my motherland, a beautiful place in Africa. They love like a family, but please don't step out our toes now. We are the elephants. Oh yes, I know we can. Kariyoga, karichora, warareteku, koribadiji, korwani dondong reteku. Kariyoga, karichora, warareteku, koribadiji, korwani dondong reteku. One wo. Acholi pikuste, merongena acholi pikuste. Acholi pitemme, merongena acholi pitemme. Acholi pikuste, merongena acholi pikuste. Acholi pitemme, merongena acholi pitemme. Sending love to my motherland, a beautiful place in Africa. They love like a family, but please don't step out our toes now. We are the elephants. Oh yes, I know we can. Kariyoga, karichora, warareteku, koribadiji, korwani dondong reteku. Kariyoga, karichora, warareteku, koribadiji, korwani dondong reteku. One wo. Acholi pikuste, merongena acholi pikuste. Acholi pitemme, merongena acholi pitemme. Acholi pikuste, merongena acholi pikuste. Acholi pitemme, merongena acholi pitemme. Sending love to my motherland, a beautiful place in Africa. They love like a family, but please don't step out our toes now. We are the elephants. Oh yes, I know we can. Kariyoga, karichora, warareteku, koribadiji, korwani dondong reteku. Kariyoga, karichora, warareteku, koribadiji, korwani dondong reteku. One wo. Acholi pikuste, merongena acholi pikuste. Acholi pitemme, merongena acholi pitemme. Acholi pikuste, merongena acholi pikuste. Acholi pitemme, merongena acholi pitemme. Sending love to my motherland, a beautiful place in Africa. They love like a family, but please don't step out our toes now. We are the elephants. Oh yes, I know we can. Kariyoga, karichora, warareteku, koribadiji, korwani dondong reteku. Kariyoga, karichora, warareteku, koribadiji, korwani dondong reteku. One wo. Acholi pikuste, merongena acholi pikuste. Acholi pitemme, merongena acholi pitemme. Acholi pikuste, merongena acholi pikuste. Acholi pitemme, merongena acholi pitemme. Sending love to my motherland, a beautiful place in Africa. They love like a family, but please don't step out our toes now. We are the elephants. Oh yes, I know we can. Kariyoga, karichora, warareteku, koribadiji, korwani dondong reteku. Kariyoga, karichora, warareteku, koribadiji, korwani dondong reteku. One wo. Hello. Yeah.
wan kubiri ini wa dugu ati kuno welo mamekwa mauno wan wa berka korogi we gen go donyi studio. There was a technical error manoti me kamo ke ken chidon kigu mabe bene gen duju kubiri ini ni gitie kedwa studio kuno ameti me achel ka ameti achak jollo kimego Jennifer Lawala aloyo ma en tie bene utugi donyo kedwa chochot kaka ini. Mami apoy tutual. Apoy un apoy dan wen apoy. O foy ma tek tutual. O foy. Yeah. Apoy ro ba magwa ko un. Yes. Yeah. O foy bene. Ki yongi tel bene ta mieta jol bene babana ma ladit nyero Johnson ma en bene tie udonyo bot wakaka inini. Apoy ma tek biena ladit. Apoy. Flavia, nanen dong wan wajolo ien, mano ameti inde beragonya, piani nanen no dong kiguma be, mafupia wa chair break, no dong wan wajolo ien, wakonyo pi, wegiwa, ladit Nyero Johnson, ka ini neno, i studio kaka ini ni, Paul Kare, waberu mano co-host mamegwa ena nye Chen Harriet ti Saudi Arabia ci bena tamni pieratek ininge dano mano indeng ti familia kere ena megwa mego Jennifer Lawala eni dong no face ma pedo no ki nyora ci o foi de toile bien no weng Apoy. Ya ci tini kit ma waja kere wa tiki chawa manok twal ma wa biberu pi 1 hour wek no waneno ni wa lok matie iwi mecha ma megwa tino dujo kachele chel kuno bena pa wa biri ikit lok mo ke ken kinero matini donc ka mira chak lutua ara ngeni kumbiti dano weng wi lobo dujo itiki ngech ni wan warwenyo mego madit mego ma dong no kai ikiet merwom na ron wa emien wi lobo fudong at the moment kwa mamege ochero chi wako i lawo maja i wan tieno chi kumbiri ni wan wangeo ni maluk kito mamege ober ka kwan jem maduong i katach internet ober ka neno jem mukene i television madong madok tutwale maluke gwa nyo ki kwone gi ene dong wan pe power bi donye ye pian pol lok ini do loke dak bene tika wote ken pin kama duong wan wangeo ni wan machalo community me choli onyo luo ma gitie i Ulaya kumbiri ini no cham kene ngat moro mo penyo wie ka oneno title ma megwa kineno matini ni manda ko wun chalo acholi ni ene da utiga ko kuyen petian lo ngo eni dujo wen ko ni wan wa beneno neo petian lo ngo mo mi wan mi ro ko wuno kuyen dano magiti panel kakany gobe gamu lo eno liweng neno bene kiguma be la mera ma kilwonye ni Robina atima beno tuki donyo chochot kika kany o koy de twalwa jole in eyo angeni ko ni maluko kilok kom wat manoti kin dan dong en wabi nena yela chen eto watie me mabe wa wat ye ka kany madu Uncle Latin Malan. eyo and so Uncle Johnson. yes So Uncle. Poor Nene. Yeah. Thank you. Yeah. So waneno kumbiri ni mego ma ene no doro Commonwealth
kumbidi dong come pere wabe neno lok me Commonwealth ma weng be a ki I parliament be a ki panel ma mekwa kinir matini waneno bene national anthem me mabotu kunu won muti UK national anthem be ono tie ma ki wer ma tiki nying queen ma ki wayne lu ba mi ro gwa queen wen waneno gine enni tie constitution bero waneno tie mano tie uchone wen mano guru tela pa queen ku biri dong waneno tela timulakeo maki confirming gine enoni tinni chi enoni wen wabi gutune manano kuno watika neno bene no the royal symbols mogole en chalu jami mogo mano ki choyo ikom chen onyo gwak chel mogo mano tika mogo makubiri no miro ukelo ala mir betie kido ala kene ma pullata ma be berutie maluke kito pa mego utimele enini donc pe man lutua one child community onyo one child community mano utie wa unu tole enini obi affecting down in gwak onyo positively onyo gwak negatively piano wa mieto wangi waneno mabe waneno kubir dong je mukene mo tika time at the national level botwa ki pajo kaka ini kona chi amiti ke war madit we kong anakel mego mego lawala we kong okonyo kong kinero mamege ikom jemi magwak en tamni rom timme ma luke ka documenta eni Yeah, point wang, ko point wang na ko. Because communicate what one more to the England. I mean, Pamego, Queen Elizabeth to become a that matter to be affecting down to 1 more kid would I mean, it will be affecting. It will be affecting down at the Commonwealth. Because men are combating each other to be crowning me. Crowning your emperor, Jimmy Maduong Maputo. Mauti mencari lok mencari lok uniform Excuse me. maka uniform man naka angin lang lang Amerika madu siyo protecting merda e combat ni enemy down to command total ma mero loro wa offices ma score ni ke men ki ka mi ko bien pa dong bien mo ke ne enemy ki me chidong kita de dano ma that go madit ato common lo wenga ni kama em kia di the thing ya me a foi to turn foi matek mego ingeo payot twal jemne ketati kere angeo ni kumbiri ina la tima duong mo bibino Flavia ka gwagonyo itie kama i position ma inramo lokong we ka kili kong we kong machalo lutino dano mano mwa gitino mano bulu mano tika kenyo giti affected yo manining ke konywa kong kika kenyo tapa mego Iloka chopa meguni. Wano ano ni timera just as affected ni tisho. Then chalo la wo maja mafuno poto. Uno watina ne news take a welcoming Prime Minister Manyeme.
to Uruone dong Charlotte ne de Bunyonego, we take emergency, which is just a shock. Then Anoningata Wayang dong Wangeo ni Queen Elizabeth II. She don't feel the to news wang down wang me no to look madam to yes. So one look me to better shock. I did that. It's shocking. But yeah, as much as you know, tiri dong wara madong down madong did. So I know ni kumbete for now. It's shocking, just the shock and to wangeo kita wabibet affected kede because medicate utola wo tin kiteka we are king, you know, Jimmy will be locked. Tell me Cheme will be locked. So po wangeo wango matika bien anyim, you know. Yeah, kita bara nero kede ni is still we're still in the unknown. Then Jimmy Wang young people wangeo kita kitimo kede kumbeti don't watika nero Jimmy ne wang tika timo yor da. Yeah. Pian system mo berutie active benenyo running for 70 years kumbiri do mirki loko. Yeah, Paul Jimmy ne way now news take a bino juiki Jimmy Wang take a temo loko now. So before I knew when a man ngomo be lucky, ngomo po be lucky, you know. So yeah, it's just we are still in shock. We still don't know. We are still living in the unknown. Yeah. Sure. Afoy tutual oye bene ajol Joyce Achero ma en tie ben edwa studio kiner matini Joyce joli tutual afoy wen afoy bene afoy down wen afoy nenu tutual Boy da ke. afoy afoy uncle latin neni bene afoy neni Apoy da ba ke wakachel. Poe matek tutual. Now, ana miti akel wege wa matika kany ki studio ni matini pia ni ladit wan wangeo ni machalo family mamige dong warang wachini tie deeply affected kitale enini waneno latin Mamegi, la mère, and onoti tiu in the palace. Machalo, I think la we near ma in koni biti to weng ma be to twal about waka kany. Kubidi in a loka dong tie. In bene, ma part ki enoni iberu close to twal ki family pa queen ma I Commonwealth iniberu nama paradek in the entire world. Totally ini two affecting in nining ladet. Apoy le wing television. Jo matia winyawa hi wi loboduju. Ma winyu let makarne. Tony any the yellow Commonwealth when Jomamaro royal family. Piane Kare Mukaro one wigi wa Tuale Joma Ananero Gichalo Joyce Atima ma wigi ki won wa weng bero lumoñ ki lutik pa queen ikarme KAR King's African Right gubero Her Majesty's ex-servicemen ma ilnoni gini guru ot padana chela my Africa ki my Commonwealth weng and a makar do you don't but one queen Ujolawa Ikarma yellow very northern Uganda. Maju Mukana watin put it here England. The Mama Queen Berkeri Komwa. Malutino Wamokane Geno Louis Mon
the Buckingham Palace. And to toilet is very much and deeply affected. Well, Anya Johnson, Anatila we Gangkwan Malone Diplomatic School. Ma obedo mukero beri Khartoum. Malawi Gangkwan enni mego Magiloni Queen's mother. Mobito Chan. Eno mien Gangkwan one. Ma obedo chok to 12 ki royal family. Ma Queen mother to anak kwanyo kar. Queen mother kong ochoyo kichie ki come me gamo loka me bedo min Gangkwan wani no luon Khartoum Diplomatic School. My Queen mother to were deeply affected. Akwanya karta acho kichia ben pago type ba kira elben cho bara kichien. So acho about mego en madong tino to. Awai mama do ta it go iramo ti mabero men Gangkwan wani I eno mi lokbo ambassador ni mi ro kambara ni ene ye ko ne tuon ni maro man en kira dong kin to ni ene dong wa wi malet wa joma ga ma wi malet wadi ke ene wi malet pien pepe won ki ken mo bedo chikar pa kwen ana pien ana bedo nero gi madit man tier pa wa so family was deeply affected kidong kirawara ke paloga ya chuli kar me moñ me wilo go wen wara chok til tuturu kama royal family very kar me moñ did when you me paloga when no deeply affected man kit ma top a queen yellow water the queen in a bit dan ma mar dan for 12 and Malaban or you and kin mar ma me ponge wagena tini utia winya hello Tika winye. yeah winya Yeah, watika winye. Watika winye uncle. yeah Exactly. Donc ba chue dan papa and wagena tini king manyen bilogo gina mine ni mar ma mine berkere tutwali komwan tutin ma Uganda mo ber UK imo kane kombedi met ber UK roma ke gangkan ni mar ma queen eni ti geri komwa nen chalo wan Uganda dake queen marwa ni karo. Now Amira what you actually totality deeply affected. Why? Ikarme King's African Rifle, Ikara Chan. Dano when you were very mourn. Actually, better to have a mourn where again British one very protectorate and we were not colonized. And the British Tarmat will be a joy that morning, King's African Rifle. Actually, better to have a mourn. Can I hear? Good on you. Jomu kaya ng luar no dani mo. Where nero actually very doing mo well. Where kari min no bir ka ne hodano. Ne ko la actually kilay. So one beru kaya kami mo. And kirawan do mo bir chok to 12 ki royal family and Bien government me Britain. Ite lodge pa queen ki pa king
Mare Kitma one who deeply affected Kitapa Queen. Pewatiki Luoro Wagirni King Charles Marmi Nedotwal. Donc obe lobu jemi juj mamena obe kati one kwetwane. Royal family juj jimaro wan darme Uganda totwa. Donc ara achoko chunjo kan pedo wa chunyo to totwa. Kar kan no chal pe maro wa loy me no. En to ma pe me go pe yot loy ne pe yot. Tidak megi dana komberi dana ti mati television komberi megi ke kam ana cho ana kiel mego edong winyo let pato lo ju bukan It's true. dok mego tiki ne mar ma lo ju bukan en kama luor chao ken ber ne kwa king po be mar wa chalo menne eno wala tiko lega tiki geni kom lo ba ni king po be mar wa romo ko menne ata mo lok mana nak ma lok en jo duju ma ko be ka tik ka chen ti queen amira cho chu nyu ni o cho war ka bor king amira bi cho war bor king da kiryam ma queen ma to cho war bor queen o we king o be patron me gam kwan wa kombe mo kelo Uganda Kampala Diplomatic School. Yeah. Man lok mana nak maram lok na kami kar ki jo kana da lok afoy in ma goronyo furi chako neno wa nena ki neno matini Lakwed TV an la dit ben ka chel ke panelist ma mega mano inone la dit ma furu ka lok ini man la dit Nyero Johnson ma en uberu waro ikalach da bene kumbiri ini NTA dano matiki gangkwan mabeno no gangkwan ele ini no uchung tutwal kinying queen madong kubiri komepe chi kai winyo kitma en loko kere oloto en beberu ke kare mechoyo beda warga but king wek no kitma no chan kitma no tela megan kwan tikere bimete wala bon la mo ken pianman it's an international school mano chamo kene inone ramo beru greatly affected kache nen la mogo ubino no ubino marach chi peramo beru be tutwal pegang kwan chi anameta foi matek tutwal pilok kelulok mamet tutwal kikitiano matini kunowa po ki mego mano timuga mabejo tutwal iwilogo man chalo Queen Elizabeth la mera Robina in neno mamegi tieni ning kineno matini Kong Bennett, Amir for Intertwal, Mikelo program man, Manipo, Amenwa, Megomadit, Queen Elizabeth Mario, Amir for Lakwed TV, Matek Ritual, Menana Polkar, Kalok Mupia, Tap, Kiele Yamo, Wakenwakelwa. Amir for panelist Marty in a wine cachella chair, woman me a car, maybe in a yamokan menu a long here attack the one. Wala Kachel Kidnero Johnson, Sister Harriet Kachel, Sister Joyce, Mukama Kwak Beganan, Anna for Mutual, Adol, Yukman Martin. Kidman attend a pay Lakwed, and then a drop quite bottom. So pamienwa Elizabeth pero to obere tuora tutwal kemo winyo ke loko kwede Prime Minister manyen kut ke loko bebeno ter ke bera chiel
ma ene bino miyo tuero ba mego truth me bedo prime minister me England chika ni na rio ke kan gin ma ko man tin one nation ma watie Britain kan dan wang tie kumu malik to twan murumeto pamienwa Elizabeth utorano kan mahimoni offices kumbiriti alora dano tiga kumu Buckingham Palace kacha dano pong ma peben rama bene wan machalo luo cultural group na watama na mea wachere wa miel bola kirma lube kete kwar ma mekwa pingoni Britain ka tie a diverse country Mtima kija munyo eiko money tiga bieno pange ngo matiga time Okay, wa tiga yele wa nen kong kidio me tem konyo in kacha gwa konyo futie ating dong fut bere ke medical lock ma mika. Yeah. Pedong tila kermone. Dano pe balo. Ti inoni dano pon tutwal. Buckingham Palace, Kerkerwe Hyde Park, where Uganda House, Matie Pebo, ki Buckingham Palace, Jang Pakwen, inoni Joma Kubirigitie, NIA, Joma Royal Guards, Magena Gitiga Parading, Ula at least, Meji Pin Luak, Ma Pingo to Tutwal. Queen, Obero Dana Madiet. Dana mau uberike imwaka piara bero imwaka mukarone gikwero 70th Jubilee celebration ne ubero maber dada eno bero mego utieno matikere eno ngwen kele kwene aboro gi great grandchildren apar rio chalo tij ma eno tiyo tij ma pol ken ma neno mien mabene ne loko en chalo maro logo wacho kwal Uganda pol kar ke neno wuor ma eno bino kuno wuor ma pire tek chalo yabo Owen Falls Dam ma eno yabo kar ma eno bino Uganda kuno neno eno ni gin ma pire tek adada ma eno no ni umerne bino merware ke dano yang kuno ene ka no pegin matie no pera mabino wanyara ki kome Princess Anne kiara kwa gulu Graceland pa Mrs. Lutar neno kare wa chwar Philip beno bere ka wer gang tutwal chinone ene nyuru ni en tikwedwa do bere mego majolo dano magetike peha wan machal Uganda kar ma penyo bere marach chaka kar pamien ujolo Indians ma mien riemo gen kar ma doka loka eno bere tie doko jolo dano ma pol ma bino kan kari wa kombere none dano tiga bino ka ngolo biye kilaro i England kan ubo me France kono in Belgium kono on nigo piero ki gingi pega mire dam don endo kanka inde donya ki juni kad bene process na ter ma ko ti mego madano mano wara me bedo head of state me Commonwealth countries maram PRB PRB polo matin 6 continents no dano mage war dano matin week neno ci ton enene alo agar be beretie kerma wono neno kombe Charles King Charles ma endo taking over bebe bere yon me running yan mina na ti gurene kumbiri en mano do dongo kana ko no wona tie no rama teno kwar kwere ene no no don kana on ke no petie e pera maliet mano kwar kom neno ti eno ne bi nyo en bene ki bene la tela manyen ma ke kelo pud nyan manyen neno ko no bed jo ma chon chalo Tony Blair gi yo bed chalo ajomo kana mago bere enene no kola at least experience man no tie
Ti bene pe balo jemi weng ti me karane la chwetie ti bene bi jion dano olo tir me winyo uncle loko kenyo uncle Johnson wachi to ka do time nere ki di chwiny neno ichuk chwinya kachiel ong'ene kune yubi bedo tie menene kan komen maber pol no do man tie under Commonwealth wengo be bien England neno gee, that will take a process, and the changes Matthew is gonna take process. Omiara wabera tayara ye. Tiana again ma ina mo logo na. Ana tigi war ma dit ni lobo ne enen lobo ma wi lobo war. Tigi mo ma raj to 12 bir petie yan tie ma lobo. Ti ya logo pe man luba merotel ot ma en ko bir me go wego ting lo tieno wego wuot ken mono en na tiga telo kode ma mega eno instilling from wore kya ngene wore be logo lok amena bene atamne ageo ko man ana po chukwa Pocho twala mer Robina. Angeni kono kaono ni yauno lara no biberu gia wuor to twale wilo bukulo meneno culture ma mekwa chalo wuon luo cultural group. No kaono chiat weko chier no on kona onya kunu no biberu gian me war dak me deyo man me gako no history ma dit to twal ma bot wa chalo wan Acholi. Kaono ni uyope ma no chiet no biberu be to twal. Chidong bene chamo kene yupal bano ngeno ne tek bene kache nen potime ana poe matek apo thank you okay all right la mera Joyce ngeni in gang ni kong be ke ken choko to twal ki gang kama queen ti ye nyo palace bene on certain occasion in bene i beru kachero i break again kilwanenga tea party garden tea party yes garden tea party my chero palace kuno un madong chalo gwono ti chok kenyo ni tole ini kidma ine neno kere do affecting un ning kakare omenwa Bernard ana fo ritual meluo an me berikin panon kan me lok père pa mego Queen Elizabeth II. I did that top of me with him affecting down with lower yeah. Queen ono tie down my tie head of states ma Paul man get under Commonwealth. Wa barka wa kan be no do beru mego ma uno maro dano. Dano malakija dano malakija and I was privileged me chero gang pa Queen. Ma anyur iwuga wa madir mada that was my invitation letter gang Queen. Oh wow Tangu na no pe donyo kuna ta dog be ka yi chero kuna wa passport when give me when me ngi about in ipege criminal record nyo ngogi when you mere na ni o egere gitima jemen mana nyuro ene ti gen ma mego ni tikeri kom down ma pat kakare and ma at UK Kenya team a lot of community work. I was recognized one kilometer mego koren mechero kanero Queen and indeed arware Queen in 2015 and okwana all along oberu chok gang Queen ma bini UK Kenya kong ma chiel madong no ka chiar ben ma bo mer chwalo kong condolences God family our late Queen Elizabeth Lilibeth me jio chwingi ipero en man motimeni tutwal lutiano ne ka chiel ki grandchildren ma mege ki great grandchildren ma mege ki dog ben amiro chwalo condolences but all the Commonwealth countries Pien era yo bilda tela ma megwa until karma lubang luo en la wu maja gidong bene amiro chwalo
condolence about the British people in Northern Ireland. Pien ju iniwen ju manu kweno maro gi tika tela gi mabeo telo gi pi mwaga ye pier bier kulo. Chi condolences na chier bot gi oduju weng ga chiel chiel. Gidong me ario ne Benamiro congratulating King Charles Philip George III. Make donye ke matindo officially barwakan gi wiere mabe. Amiro walego eni ba gwok eni doktij mamege kit manu gen makangi waje kere God save the king. Pien en kubidong obedo pa mine do leo kako mine. Chi question me penyo to any tick affecting one ni kaka enene. Otim affecting down duju. Kumbiri kirna ne la menwaro biano wajane. Kiloro pull offices madon only went for 10 days. Down tika chiero kabero kama queen kiki pajo ear. And man before I been again on here. Abiru kanero ni kuene ario ma queen ayogo age karma men goto. Prince Prince Harry gen go mene ma men goto unfortunately queen ayoberu ka go age. Chi Lupiano eni gitie very affected. It's true. William is going to be the next king after the dad. Ento gitia down when kumbiri down this street katera ture kalega. The very day makweno dog to gi yabo on lega ne jomaro mo chero kalega go cher kalega. Jomaro mo chero ka gang pa queen ka kera ture onyoka morning ka chiel gi queen. En kono ruin in Scotland. E Balmoro kama en mino agiye. Pajama mega mati London kan era yeti about 20 minutes away from my house. Walkable mere. Gidong gang mano ero beru ka beru ye kar ma chware kono beru wenye. E Windsor era e kombe lutene go dakweti kuno. Gino team affecting one wing, Commonwealth, one do more UK kind ma Queen of Jolowa Kubidong, we made our home kanye. Tig affecting one of you, my poor mother. You know. You don't get Mukana Mathieu Bene Anna Yeni Kare tie bot dana chiel me what. Me and wakume dong ba luon bare ononi uti ma tek to twale lobo kan. Dok bene kire King Charles otero kwere ni na anen gila wo wen wachi mine uti ma tek ma da dok bene ko ma be pi mo aye piara bu wen wi abiche. Chika bit and chero one been wa poelu ba pi kone ni obedo kanyo ko ma be. Umini wa puony mukene umini wa yom chwinye umini wa togo iwa jilu ma eno ni pire tek ka eni kwa mabe jo mukene beno kwa mabe ki eno wa dwako puoj bot en nero eno yue ku lega wa eno Foi matek loke Gida kamiro no mere manok family pa queen, my cousins pa queen. Microphone, Miggy. Oh, take a war. See my bed. Tea winning my bed. Yes, tea winning my bed. I watch a family pa queen, my area cousins pa queen, man go be the Uganda, Kironi no winning uncle Wajoni. The King's Rifle, African King Rifle. Diana Yeju Mako be recruiting Lumoon
meneno ni gichung matek chalo Commonwealth against lweny mo gi ken ma bimakogi. Ci ada wan ju mukene waneno ji maber mo aki family enoni. Jo mago biro ka grooming babana ma era ye la dir la ngoya ma dong bene ko bir kwane pere. Era ye cousin pa Queens Ario. Major McLaren kachil gi Major Campbell mano giti Scotland. And then I was privileged me Lakwed before again Kwago Ruin. We'd been a Kwago Ruin just before my dad would talk. And then Babana don't talk over 6 years ago. She every year get valley work out me morwa me poi wa pian kar me ginwala wani again they were there. Gamba Babana no cha when get up Uganda. Dog ben Babana beruka wear me bien in Scotland kan kalimogi. Meru gin mukene ma we were so attached to Wori Mati Komkwen. Gilmian won daddy, Magiluone, la dear ruot petero lo mora, ero no a wood ki bot queen. Magiluone MBE. Piquiri teacher, Carme Moon, ero no ponyo lo moon weng in Uganda. A car chama British Uganda. Chi N uno MBE Matian look any member of British Empire. Okay. Mero era ye Jim mukene ma benefit ma family now no ke bar queen. Ki won ma mana ki komeni ma bero pirani karpa mini. En bene olwenyo is Second World War. Ma duju weng uno medal ke bar queen. Chi Jimmy iguni watika tamone o matek ni uno mero beri bat yupa la chwe ngara twar pe gidong bera mero meni ukwo mabe ubiru dana ma iye yom ubiru dana ma kwiri ubiru dana ma pe wany ki tam ma mege maru dana ka gin ma ini kelo bot queen chalo ma Uncle Johnson kelo eroni en no kar me supporting gidong choj mani nen uncle wani no choy gi chie yek me kan ka je ma per pege typing gi choy gi kalam ing me lura ne ke choy ka unu ne ara mega ka nya gi choy gi ing me lura meru nyura tini I choy gi chunye atira Okay. Meru era ye gin ma mer wine eno gi dong wiye mu ken atamoni to pa queen obiribo dano. Okay. Yen li kwe na Rio tin gi tika wor kachiel gi mon gi. Prince William kachiel gi Prince Harry gi mon gi tin gu tiero ni gu beru ka wor kachiel mi moro dane Windsor. Chi ang'eyo ni Jimmy Weng tigi kar ne wan walego ni monarchy lu ba kony gi gu mere gi tela mabe me mar dano kiro mien go mar gi dane ana foye tutwa. Foy matek. Wadong kida keka magwak Roma bichele ken atamni Harriet punya unyo punya mawara mo kwanya kikom kwa pa queen mano wan ma food mwaka wa tima be ni waramo neno ne ni umero wa kwa bene kwa mabe. It's me. Watika winyi. Okay, ke kwany mute mamigi ki Kenyo. Okay, ka Kenyo dong tuma be. Yes. Ke kwany kang, ke kwany mamigi. All right. Okay. All right. Yes. I'm meeting here for panelists when ki luwinwa si jomati nenwa. Phone ma twer kwanyo ne nyoba before even wakelo phone gino mera wandan wen wangeni to gin ma aki botruba. Lok paruba waju ifu parliamentation ni there is time to be born. And when a child is born, down rejoicing. Then there is time
me koro mano dano aki lobo. That is the second reading of that book. Maka dano aki lobo manyuti ni cholping no boyo dano. Kakamukene gitweu piegi. Kakamukene kori. Wanoni wamoning in different ways. Ento umier wangiu ni one way watiki chawawa. And we will take others by surprise, but no, God is not surprised. Dano kao beri lobo. What you teach mabejo, kimarajo ne bene what you. Ento marajo ni petij wame judging. Pien judgment beru paruba. Kumbeti ni dano log maduong mabeji kum Queen Elizabeth II. Ma rotu bangiu maduonge maloy wandana dana inini. Angeu ni wilowo ni olong tie lowario keken bagi gimoke kumruba Uganda wajuni for God and my country. Then koro UK bene wajuni in God we trust ya. Panyang ko correcting an UK wajuni in God we trust. Not more manoramo konyoa, yes. As la mera tima, who wajuni in God we trust. God we trust is there, but why didn't God save the queen? Now we will say God save the king. What per queen? But of course, yeah, we believe in God. I think Nigeria get here in God we trust. Yeah. Ka football loka. Biene we lobo ni olong lobo magi war ba mamoto gidie en notiario ni God we trust then for God at my country. Now lobo mangeyu ruba beru kikisa iwang ruba. Doka walogo lokum kingship no lokum princes and queens. These are not new things because even in the Bibles are there. Mat lokum kings and princes and queens. So ka lobo ma ye kumruba dok lobo ma kerugengi ikumruba manyutini kire mir ne obed pere kire ni jomo kene ni gubed pe but kono there's this one guy my foot has just been appointed where there is God manyutini jami when will flow. Because kirkikel advisors, eto kangat enoni is not a good advisor. Manyuti enoni weng no futie useless. But kaki fixing God in everything changes money mamogo be no kemiro yoko mame kemiro kilema no pobu kelo konye ko padano ni it will be diverted. Right now Lobo UK teach all ping. Eto cholping only we should not look into it only it's very very dark where there's no light. There is. Yet there are men of God and women of God who seek God day and night. And ruba popo yeni me only jimugo madiyo danone kikel in place. Yes, china gene kitwero lokone because kirawa igaiwa kawarwenyu won art. What malacho ibi no ni kita naga yang no maybe won art gwo ke lutine par ke pigini jim e only will change. But you adapt according to every situation mabubino. And won elmautika beri low you have to lift your voices to God. Wek will parobauti me, wek will padana dana enipoti me. Pien where there is will of God, manyoti ni Jimmy Webb woromati.
Wun weng muti lobo UK koni beru choki pri king koni beru choki min queen eno ni weo beru li yu paruba umiutin wati loko endo umi wun weng tinu tika lopi be ma wunu neno ilobo eno ni ipaju eno ni kauno ni po beru yu paruba no po bu beru tin ka loko makiti enini iti nene we eto eno ni weo beru yu paruba doko beru li miro ne umiutin watika winyone ni meone mwa bene gube giti kisikine chapanga pa queen wati bene kilutien wakar magiti palace wati ki wugi wa makar gube ruguti kar pa british maki ma igene I palace ma bot kuno ni we are proud of it Manyuti wangeu ni meruni kamuti yenu ti kama be kama pora pe ye however much ne weng it's not a silver plate newe so fon manero ki yeni enti kumani ilobo moke ken maru bangoteri iye there are destiny helpers maru babo keri koma megi ene mamegu kero megu queen chikumberi chani kuone pe majo kene no chwinju ngapa ngawani wandong wabidok kwene un king manyen endo budonyo ni ana gamer kumani all is well pien lobo neo long ki jami mai ye weng paruba ka wajoni fure mete ki noto dano weri wat money eno ni ubetie then Prince Charles furu bo wero jimi eno ni wero bo lupati malupe kili miro paruba ki maybe ngoma mien no bitenyu bot en so ana jeu chunu wote kunu ni liye wupo ki kumruba and mo waji vuk pa the trono me watini meoni I will scatter you to all nations but I will protect you and I will make you to eat of the fruits of that nation so ruba kwenye wuki ya gagu koki ya chuli koki kwene wa ugur muteru kunu we will be part of that royal family it is not for nothing you have to eat of it and your grandchildren should uchamki to benefit out of it so manyutini God has a good plan pi wun ki pe lutinu wu iti nenewe so genwa wakere kumruba wakere wuni kumdano tutwal pien dano onyo wan dana etu ruba po bu onyo wa dok bena miti ni afo lunyori wu baguti yukuno pien to be recognized by someone like Megu Queen manyuti ni no iti utij mabe ngat maki recognizing moti utij mabe always no reward mabe ento in mabe ti utij mabe ni aki chi nono aki chi nono so afoyo lunyodu and afoy wumi bedu citizenship mabeju I lobo kama woruba keru yeni and wamete wonu kip tiyu tij mabeju pien kai choy kori mabeju ikai bene kori mabeju kai choy kori marach ikai bene kori marach Megu Queen rubado tiko kini luongo ne utiego dog mamegeo udong mamek wabitiego nining ilobo kan ki nyim ruba wabitiego nining umierbe watiek mabe pien Megu tiego pi mwaka pier biro no ya ko pier biro ki we I don't know so manyuti ni one and mwadong we are queens of our homes but how are we going to rule in our homes are we also going to finish well madam bulong mabe piwa about a nyim ruba Nyen wa pien wun we ober lutien pa queen omiyo kumbiri chano omiyo lok mabeje kum queen ki waini pela woro ki wa oberu ngat mala kisa oberu ngat mala ma dogo maro Uganda chibi no karamoni kidogo mon be ku waini oberu gin mabe iti nene we so manyuti ni kiri wa logo pi be pangari moni
She was a mother of that nation and to other nation. And we are also mothers of our own homes and queens of our our own homes. Manutinu, we should also behave well and treat people well so that we give good examples to other people to keep them going. And we one bene kirip wano kara chingma ki kerobot dana but wanong kibot ruba. So wafoyo Bernard Miki lulok enini dora foy wun weng ulok mabejo but be strong and trust in God afoyo. Yeah. For ma tek total. O ye bedong ki chawa madong wan wa chwalo tutwale wa ka mer manok ti eni no pedag be beru ra tutwal ko ye wek wo kwanyo laten puony mananok kibot mego Jennifer Lawala mano wek wan imwa wale ini food gere food mwane food pe gene maber to wek wa o gwa konyo imwa pa kwini ineno chale wacho mer watem ngo mama wek wa gwa kwa Ana for total. Ane din mapiro tek bot wundo pera mo tiga bot ne. Kombete ka wuno mera mo more. Lunyo kita yang karma ti lu biro kombete tiga tumbo. Kidong wun na lu tek no kita. Utika da bene wuna da ko tiga madong. Chicken mapira tek era ko kom kilo lem wapu choko kije mata but men gino mone petika ke ro yewi kadang unity of family ni machal men o ti kilo ti ni family madang be mapuni be nene yine dong pombe da kala na cho in ti ko na da yine tong tang inune mamire nene ta miro misleading in ba eji bien ko yi no yi bal ko wama gwako te kala guru ko den gwati an guru ni mete kere pian gang do na kuen kombere ni kuen o cherro kuen bor gang bor nga bor wure ti don wun bene mamwane gin mapira teki gang do da botien dano yin ru wa pa wure mete kere kompeti ina poga pe latin nyago beno koro lao lutera nyera munyo ene bene loyo kiri wa lutera wobe kai ner momot chi alego mere permit a backlog maduong alego ruba ke kenne ruba wok kori mamwane pien kori wa tumo kori mudong ene muki mudong manoke wok kori da wok ki woro pepen ke tera abuse bikom ludiro pien ka oneno ludiro mamwane ene library mamwane buk kakano chiek mamir wunu nonke ye kombir wa ticket gi manok to twan magenu dong manok en wa mi war botki wa wogen pien dano tung dano pe dakbe dano mire nene war enini kai war ngare moni pe mi war wila war pe ke wilo ento war ka inimi war enuni rubai bi chuli wai kitai gwini la tena ne tika lok paruba jimi wang bena dani ti bor la chuit wan enin go ti atore melogo kacha no romo ti wo ka cherni ni maton ini bor lu ti ni mai nwale ni ene jimi ni wang legacy ni no ni wang no neno chalo pami ta bol kama bo ino gen gi ber wangi ti ari o kane le lek ena ti kan neno wangi chal lu ti no ko pa la dit lu para bor lu ti na rio ina nyera ni ma pa lu ti no ti ka ti ne ro bera ti ka ti ne gen kila mene lo cho mi a chiel wigi go toba endo gu yi wigi gi kwaro da ti ka lu po chek na wigi gi we o gi kere work lo teno ene no bet example but Paul la chuli matika neno gina kiti enene pien lo tena nyera ento no ge be cho chi apoga kombiri pe wo go gang twa wo go ngam twa wo pere ke waro neno waro pe to ti da waro pe be bare an lo kama lo ma pon pe wan wa mete wono
Nene me ko migiwa ini migiwa weng pe Uganda keken migiwa Commonwealth ma en wor iye da ko da wan ma chal wan mon wo biru Europe kaka in England ke tek wichi kwena ye wer wan wo bir ke tek wich da kwen po ye da ko ma pe nyone da ko ma cheru rem nyano la tin na ke ruwa ko pe la cho ma biru kere i pa ko nywa kwen po ye gin ene ma wan wo bi ko queen ma tek ma wo bi missing queen chung in ni mon to waro pina ni waro mon waro wan no we ni an po ye vu da ko queen to be ye rule pa queen to in go la queen telo bang ki go lo te telo gugi igine kan pe go la te ko la tem do le ni in pe go chi walek mer ba ke tibne kama pe wuri ti en wuri bir chok pere ni no waro wuri ki chek wang ma udo ti pa wuri pe biro me mega 100% en to miero lo gina mena war ke ken ci utum gina ana meta wochi uma dung pe alegu iu wenye mabe wa meta wunu wa il migi waki yiro wa ket lega to twala gina pere te jimi wen ki dwa chingu ba ci apoy wun da foyo Lakwed TV make lu yub makiti kiba foyo wun wen lu tena ma mega igine amar wun ki chunya wen utie ke lok ma chuli lok mati a to dugu wa mete wunu da kwa mete ber ki foni eno mete gang a for a good place Foi ma chère mami. Flavia. E winyo pony pa mego ponyo kom ponyi come ba. Mommy don't take it to One phone ba wa fire ba. avoid to tell yeah. Mano won ma furno mo gamo wangu ma be to twal bena mo akati ma be ki yung side ma megoni. Wek no wari naga en kit mai winyo mego do ponyo mu keni ini nero chalo tama ngoma ini romo miyo bot bulu luweru nyo bot wani gile enini. Andrea atemu winyo phone ma chalo daran chalo mego ge wajon chalo lopo check lopo phone ge atami wa mete ki lopo phone ge ki chalo ene mene wa platform ko man Lakwed TV mano kama watero no guidance winyo phone ki bod dano madong gudon chalo mego lawala ke mego robin age do mage guiding one. So ana tami watiro winyo phone pa jo madong o kono. Kita wan kud watiyo wane. Win and again ma Flavia wa mir wa ker won ye chunyo matek. Wa bille go benani katwere wek no wege wa duko pian wa mir no en wege wa en do lo pony ma meg wa kinien matini. La mera konyo wane ning ke go tiano matini. Kade lulu dog lock ma mege. Benati wanya an? Eyo. Okay, nangi ne mo ibi dwaka Uncle Johnson kon loke. Okay, and no we kong atam ni okay kiguma be dong an komati ka kan ana mi no ka win kong pon ki bor we go kong dare wan ko beri la dit ana tigi poni mu kene ma o gi ma futi wiya mu kene ma walo ki yu gara po ka cha mu kene lok ma ini lok ma bejo botwa ma futi wiya pol kar bena bolo mai mi o tam be to ale wan bulu merwa wa making sure ne ko ngwa do ko won wa cha ti ki ngom me kwa wa cha o meru ker melim I chingwa no wa tiu ki ngom be chini no mo oloto la ko lok me chiana mo ne mano down politika chir ka yenye politiki oloto wa bi cherie no ko ngwa kwano no ko ngwa no lonyo ki pajo potro ka loke ene ano yo mo chunya wa tien wa dire la dit ko nyanga ma da ini tikere botwa kinien matini pian watiga nen wek ini ko chalo queen pe magale enino kolo mano iko chi jema bejo ke ken ene ki berga kwan ki komi wan bulule en don furwa anyimi wana yedong lu lego
wana yedong lunga egene liweng enini wakwa mir wakwa nini Mukwa kong timakija panyang ngomo time line na urwen yokatura. Ya temo okay Airtel dok line mukena MTN. Ya no ne dok doyo. Muno technology nyo yup mai karne. Mau mielo tio mielo kwan matek. Wan I third world we bet ki gina bay. Mir dok kong manok ye na ka dok manok ilokum queen. Okay. Queen peu tuo. Urunge lok eni. Actually wajani ka ini bere ka timo je mabejo. Pay be tuo. Tubao be lui ibe chiro polo ma pay tuo bir chale nena la likia na nen go waya ni queen ober ka tiji jana reo queen ti ja de ja ngwan no queen nena ba luo no lo en ba pi no ni tije do ti ma pay jo maduong muramo wan mir wallo kit ma queen ober kerni wabet mer ka timo je ma bejo dana ma yiri bene tieba yechu ko yampe gi yero so wan wallo example pa queen unge ginu chimano time achiman luenyi chake yitung kuja cha kare dong pa luong yan pa mer lok na politics luenyi chake kuja daro keto do ringa yela kita wan chenja wa do ringa yela ki waje ki chok jomu kere ki England kunu kiteo kamoni no dong ki yubo ko ba ni kwena waje no petwere wat jono beri uru upolo enoni un jomo te kuruni wino geo ko ringa yela oden ton kija enun obe lukija man puony mamio nong kibar queen wadok dong pero mawano pero gangkany an kono na ti wo jo magangkany an be dio ke kwalo kan ke ya ko jeme wa wen muony mo pero ti na northern Uganda queen o twalo chente urunge ni chulo dia ma ki chulo ke ngori queen mo twalo chente urunge ni ko queen mo twalo chente arange wa ki hat kunu la be mama no ti hat kunu comme uncle comme lock la re mama ti ma erbe la poñma an be ma gamena makunu bukwer be ni enteramo retiring by at 90 years gamena puru wani we have no replacement for you kitwala katimu kimoni wa malawi kwena palunye ena okwila bara kwem we ko me ki cholu die padano kadi pe chena mokana ikit padano chena mokana po o amadia arwe die mi Rio, jangan berpikir curi. Entah, jumuk yang kicologi, mana pe? Anong pawai mereka pergi colo. Amna ati yugi luara kira cengca gue jini mirwan berpunya meti luar lubang main wang ngom. Ngom putih ngom dong ngom pewang. En cengca anak pergi UK Uganda Convention. Ujo karmero ubet kili bebere me ur kachwala investment pajo investment me kero kom ngom mape wow that is true ngom bere la ku pe kwalo ni kwa ka juma binu ka yakuna yaka eni bere chek tie
En ke wile buta hagi baji kira jen jawan wile baji ngo ne. Baji iri wile tin dua jet porro yo. Poro dong. Lagada. Dok bene amer wajudi invest in real estate. Dok bene queen ke konyo dano ma tute ke ini tute gang kan imeri pipe la luor e wa no toya. Kenen ana timu tek kwina choy bot queen mother kichina well typing a choy kichina an yang an na choy pape in 1965 ana beru nama Rio ki choy maleng ki Uganda when Wow. and I go church in a joint script. A church, she queen mother to be quite a man and give a church. Basildon born writing pad. Joyce in the who now Charogin King. Moon writing pad, moment war mother. But to be quite and Basildon born writing pad or joy do a hockey barra. So please make use of your presence there and then invest home. Where no, it is paper la luoro, pen coin kikunu, where coin investment ni makani. Royal family is a very good royal family. All of them are the same. In a Diana, they are all very nice. I have the confidence that King Charles is going to help everyone in the Commonwealth, including us. Mono dong queen dong tuala chie me morwane ana perga awakala chengmar I don't know passport ogine berina UK no expire kimiano 10 years tidak mabir ga expire ngachiro machingman wachiro dong kidino manak ento Buckingham Palace tualo invitation to my family. Anda tu al Lutino cer Buckingham. You know, you kunu kula care. Lutino cer kunu for breakfast with the Queen. Please, I just you. Power to your toe. Dharma bear nena dok en kumberi kichualo ke polo ko milti ka lego piun lego pi Commonwealth ka lego pi one do ma en we ko tikiyo. Amiru urume dok tiju invest home. Invest home dak ile coin ya kun ya be ko ya ko be kun. En lok mana kun mana ma mer ni enu. Wek dia memang mau cakap po kikiyo. Yeah. And kita pertek enu. Po pawa cemiru awe kuno no. Iro ber kuno biar mero nonggang benar. Kira yam nong te kwaro no cakap con. Ento kama kinyoli wibu wilo. Invest home, yes, and then like coin Buckingham Palace. Coin may add if you Buckingham Palace, party for my opinion about the man. You know, Buckingham is discretional order. Magi mean coin not. Yakadong directing government logo coin. Man. Puan mami boru, very actually, life is going to continue. On fire. King Charles is going to continue. He will never let us down. Be. Lubam yo konyu New York koma ye. Opo chotan. Unjo ba mo chikuno. Chok abenero kuno. Bilo ko mo kaya na mapola pi merar wat kid we look kid matek. Yes. Don't payo. Royal family is favorable. God save our gracious King. Long live our gracious King. Amen. Amen. Oh, fire. La Mera Robina.
ka di twe ki lok ma migi ki wa tiene microphone ma migi okay wek don ka tugi kel la mera Joyce atite wek no lok ma migi ma de dolo kere ka gwak Robin ado dugo ci en bene be konyo wadon ki lulu ne ki wa awono ki kanyi wa tiene okay kakar Bernard afoya dog mere me mira kar man no dog ma pol bene dong tutwal pere panels wengo log ma bejo tutwal amero poe la mera nya dog pa ngeo pa jemi melogo ni lu ariet da pui jemi melogo ni lu ba yemini wa dog era yitigi twero ye man wan lu ye mero ni ye ma megwa Queen lu ba ye eno tiyo tij matek mada ni don kubi lu ba oluo en yo chiro yue wan mu ati kanyi kar wa bene tiye ma bibino pe wa bitale lu kanyi gin ma pira tek ma wan winyo puony maber gi bot Uncle Johnson meno uncle la gi kome eno ma en ki UK kany bino bara kany ma chala kene mano nera gi kome eno won lagi ko ma ko ngolo mera keru ya kany keru ya kany dana man kumbe mayor watiga boro queen la tien ma megwa me ngom me achuli ena ye la dit Johnson en la tit ma teka timo jimi mabe timo tit ma tek be ariet beno wajo wachi munu tim gin mabe e lobo kanyi pien gin ma ini tiyo mabe e lobo kanyi la chule ti kwere ti malo ba ngiyo jimi duju ma ngara chiel timo dok bene kad wan wapo queen wapo nga kirana po uncle kombirini du ba nero jimi eguni oli weng ma mege bi beru kwere ipolo bolu ba Chi jemi mo wan watimo o mier watimo hunu gi ma wek gi mo ma right po chere o bal be bedo gin mo ma right po biro mak wa achulu wai ke timo gin ma be ilamo dogi neno kalamo dogi tini lu ba atemo gi teka pa ni ko latin pangari pa kwalo gin pangari tim ira kija onyo konya tena nyo konya chuli manu lega ma wan wa lego kar duchu ni luba ukon luba chuli luba ukon lutera chuli jemi mu ker ma wan wa bal luba tim iwa kija we hokel ku chen dong ori ya chuli yi to pa mego Queen Elizabeth Lilibeth obe yabo wangwa e yo Paul apoe bena tutwal me kero ne wane wa loge ye wan mu chal lutera chuli la mego robiara wajo ke Princess Anne biro we peje igulu Kenya City gulu sita tigi video ne wati baraka enene ngara miero wila bere video enone ana ramo no yo me no ne ka ngara miero o contacting nga bena o biro wa gulu me ya school eyo me ya school meno mama gen geti kwere ikomwa ti la nyut ma gen geti kere ne wan bene wa kwany o dok megwa wek wan bene wa betu mabe wek wan bene wa kira loka ikuo padano ana ngeo ni wano li weng ini mo ati panel kanya wa kira loka ikuo padano yo ma pat ti konya ma ini konya ki ngar moni ma in pe ngeo ni konya ento ngar ma ini konya ni ngeo ni ini konya en lu ba bere ngeo ni ini konya ngate ti lu ba miyo motwa ijimi mo wan wati ka timo ne ene no gima pol do twal pe wan wa lege la chujo wek mego yue mabe opo NP ma mere komwa wan Ugandans angeo we Uganda giriyo ma arange ne 1954 gi 2007 dok bere wana chuli ne chalu ba marwa mada pe wange kan wa waja ni lu ba pe lu ba watie pien la mia dure but Queen in 1954 obero latin marupe niera piere mo mi
Eyo, meno na mia ture bot queen. La do queen gen ge chwara obero wa anti wagi kome ma agi ikidgum ila mo district. Mego Alice wacha mayano nyome lao. Era yo bero ka wera ge queen mena obero mego mo bero ka wera ge queen piano no chwara ti governor at a time. Ki kuba mar wana chuli yo ma papa ge kane umier wange unu ni gim kom wa bale ye warwo wek lu ba med bless watwa gim mom wa lo ma polo to pepe what king ma megwa King Charles Philip George the third mono le kana matier kana po down do ya moru ka munu ti ye wen fo to twal For it well. Wachi uncle me mar full uncle ni be anda ama ne chabe ba kong be mita me mana be kan ki pima be kong be pange ba. You know you capacity na. you know you ko o barakan anda agamo Mabe ka do chao me piem kama ene arangeo kakara weng chida be ber kalonga kere mutaka kong dong. Around la ka dog driver ne ka. What you got very clear, but you don't know when in north and eastern Uganda, he attack Christ the King Church, mata. But you tell lawyer, Ecclesia when Arabe Bino Karwate Kidu or Wakanyam Loke, Wabi Bino Archbishop Odama. To alo foya. Pierre Aratia Konya do you churches, do you patch here like Konya all the churches. Uncle Melo wa foya, one of big jollo in Ambela tie catechism church, ma mega chi Odama jui ko bina rwata kene London, kan mero beto twal. Very good. Yeah, tie bena ma tim ma palo gani eni tim ma dit ma be ma kelo welu ye ma be ana tika akai ma dit pa uncle chi jem ne mu kena be kelo be mo mor yamu jem ma en tika temune chi chochoke o chakore Mojo yo wala ye la koje tiangra. Wala ye la koje tiangra. Anak kudutaro, anak nera moy, ruot paloga. Ayo. Wala ye la koje. Wala ye la koje tiangra. Tutira badala anak kudutaro. Apa ba? That is so wonderful. Ana be meta niang la tien do ko lu ko ku ja ki yung par chok tum. Oh, okay. Cuma mau kuno bena. Wow. Jem tima duong won ukwan lu wara mo ma fut pi ago neno nyonyo mabugo electricity matiu ki chong mo chele bena neno ma be nyotu power station. Ayo kile mor ke waje ke meno. Wakero inoya kaberario got apoyo ki got mu don komberi kitiga tiki mic timo dua bongwan menono wabi wamer dok dua dek mo kene ibit you ki mic timo gatiel dua pario menono after that it will be a vested interest wabi chakado chok bujoro ki bot after 1 year. In the whole world, nobody can give you electricity for free. We have given for free to develop Acholi land. What is foreign companies? Mungkin cara maj alibaciel kiwiye per unit. But your badong chat matuale. So we are challenging by giving for free for 1 year. Wow. Charity begins from home. Company got he got mu company ni chaka ni nama bishop go to launching 9 months ago 26 permanent buildings have been constructed and got is no longer the same. The government has given us 20 years licenses to sell power there, but we started by giving it free. We are serving
200 families so far, but we are going to expand. That is under Manduli's energy. And Yes. yeah, the chief engineer is Peter Nyako. Yeah. Forever. Poema tek. Inge jema no te time pajo maber twal eni lokape miro okadano. Lakwed TV obikelo madite ni chake chabit en manyene. No en jemi mogo mano ki en laditu berka loriene no weng tika katiyamo. So yes. La mera no dongo wachi kawalulu indo ikonywa ki kero lok mogo mano me ageke. Ana Okay. Network pa la mera Robina petima be tual tian lok kada. and Okay. mero for jo duchu matie yamo panelists fon mameku mo ko chuin mo mio balwa ene kiryo me kumuti kumeno pega ko por ko ngar money dano coping pat kan mo kana chuin tek mo kana chuin go to kirmano yinitie kere ke ngar money enoni eno kirana nen ke logo yo pala ba te pat ni ye mamegwa bene kom lo ba miro mine wa kero ni kar me jeme duchu malo ba mi lo kanchie maka kar no romo miro wa ye ni la chwejo no do yubo do ngo mabe mo miro wan wa tim me mere ke tij mabe mangat eno ne weone ene pon mabe matiga a kero winyo men wala logo pera tak to twan ni lo teno miro go win lok palo nyorege waka pilo nyurigi bene ebe ke lobo yen kara duju no ki poi kom la nyuri mone ki gien mabe malo tiana tiga timane mama wamiero poi to to wamiero poi ner wamadit Uncle Johnson petij matek ma ini tiga tiyone pi puony mabeja mi tiga chwal ne yamo eno ne tiga miyo kero bar lo tiano ni omiero pegi bere lo ba omine wangom tie otiyo kwede maber pe wakuo jeme ki ching dano ka gien malo ba mi chi me kuoni ino mire ti kwede maber weka bella nyot bar jum kana wek bene kon dano mo kana amiro fo wono wen ka chela gien ma ke logo kan gien ma pere tek pe ko pa menwa mother of nations mego madit makwano rueny Queen Elizabeth II madong lo ba luo en walega ni ano yue maber no ba chung gang mamega ma en wer yenge mo bete wak tela makwir kin ma en telo be mo apier ne mete be kar malach wer lo makoman matiga jolo dan ma tige pe ma pol dogolo bere betwolo bar jo magati pe ma pol ne enene pon mabeja mage winyo ene ko nyuno ti kwere gien ma ankolo logo me agire log me pu log me bera agonya pe wa biro wono ke luor pien luor be bero ke gi metimo gien mabe kwa mier waneno ni kit ma wa charities chake ke gangne o chego bene ke pajo kamwana wa aye pien poka na tie don wa bi rojo ni ning mier chaka ke borwa kien ma ankolo utiga timone ke Sudan Khartoum diplomatic school kelo lo tiano kan lo tiano kwan mabe ki tiga tiyo tij mabe kumbiri ngan ma yabo maji paloga ka de belatin ya nano ma eno ne gien ma mier waneno ni apoka ken lo tiano mier be peni ene man na chonyo ene man nya ki gwak lo tiano wang maromo ki nyur ma wang maromo kir menano mien wa kweno nyur kom lo tiano mamege chi poj matin do bar Lakwed TV ado ba Bernard begin mabe ma ini kelo ma furliat wa ke loke ye ya mero do poj bar viewers duju ma wono tie yamo me miyo kar ma meku me biro pa wunyo lok matin me jalo chiende mano mero ini wel ke ma okon wel ke mugate
diga no cham gi breakfast ente dier tin me wilo bundles wa win lo matie angene do ba tie jemi duju wang bitu mabe kin mano wana tikini ye kere kom la chwej ma chwej wa lo kan ana fo etwal ka cha no rom alega la chwej o gwaku put mabe un ma puruti di cheng la chwej beno gwaku utim gen mabe yan gen mabe kir me winyo ki cha ko nyin kit gum ne kit ere e gum ka kir be do ba mini gum ketimo gi mabe ba dan do ba rewarding in gin mo ke ken ma ini timo ban ngar mo nen ni kano ini ti pero ke pangar en ne mier ge timburi che tim ban ngar chira chen mano do ba chwala bore cha po etwal a chwe gwaku ya chwe dong wanyane jo jo kamala adwa hambar bena ana po etwal. Thank you. Apoya. Anda meta keme ki won bulu mauti kanenwa piani kiwaje ni wan bulu nyoy mwaka wani ene wana nyim me logo mamekwa kama no watiye won bulu nge mabe ni lok me sports football uberu gen ma won mar totwal na werdo nge ni lokatine pier tek ne umirwa loge won mo neno dilu uner wa Premier League ko biri tuku mo ke ken i England tie fut ki loro man ini nyorni dano li ini uberu dano madiet dak bene kache lok pera tika manu miru wa tiki lok kome wako kela laka kwa mamekwa wako nyo fut pe subscribing i channel mamekwa timbe subscribing channel mamekwa wek no niya mala chen i bet ki kare me nongo lok mamekwa gwero lang moni cha matika kenyo ni wek no po wi ka chenen gen manyeno tonyo botwa kika enini an ket ma cheka kere abikelu jemi maduong e kene ka chapet en matika bieno ni kuno lok ma la dit Johnson nyero logoni ana bikelu video nyo chinema mano nyuru dak bere mogo gen matika time e paji botwa ka kanyi man ni chaka we got ngu gara poyo palo ga weng duju wa be nyuru gini enoni Lakwed TV ka kany man ini ene ket je mo mir wan wa bet ka timne wonu pajo ka ini chi man watiu ki kare enini watiu ki data wa mabe watiu ki internet wa mabe we kwa no kere ponye da kwa no beren lok mabejo chi anangew ni actually ye lach dak bere wan chalo actually dini wa pere chiu mio angew ni wan polele ini koni no gena amira mi la bolle la dit Johnson uyubu ci yubu ar lega katole yubu ar lega cheme yubu ar lega tek dong ar lega miete nyopa bon again enin mo gen makoni be kar ni mala chen ci en kik la nyora chel enuni bene amete kinir matini megewa man ma ene wan wangeu ni tie obero silam ana miete tieni ene yo leg botwa machalo mego Jennifer wer wer lo nero eni ke ne lo nya palba wer lok ma bejo ni ini wachier wa put ke jongro bicher ka burku birgu ci go but ke don mo rek tum gi go ci o ker gi kitido yeah I want to tell you nyimwa what in the darkness mean wakero where watching wa luok meji wa ma gwa wan mean what do you pikar malach ini luo piano no to tin matere dongo ba lego bene tit ma eno tiu lon titi eno ni ngom boto kaka enne lon tit ma mega ma eno borne nyut la nyut boto Uganda to ba lego in bene ni northern Uganda wani wan watiki ngom watiki jimi weng a lego in ni lutong ya ruba lutong ya na ko jok giano pien ya in ni ene lonyo pa wan jo me not da lego dak in be in la twitch ni ngom wa ena don ke gwa don tika chiero ni ruba ko jok e pien po ngom ti ka bir ma papat weng wek ngom wa ubet bot jo ma in be miyo ni gien go bet ku nyong ni ngom ino ni kwan ko ki dok lutera mamwa ruba
Walu tena mamua ko nem jime mati ma ngom mamua. Gwok gin tel gin gu a ki yo marajo gu be ki waro ikom jo motel yo nyimgi ikom lodero. Jo ma pene ki tika ting matek ma ini mi ni mier gu ti dire ma ka dugu bori bi penyo no timo ngo. Ko ba tel gi mini gi yot kom. Mini gi kero wek yen gu mete ki tik ma mege. Dakru ba in ba lego in. Kon ira lutia na magitika yele. Pi lutia na meno din luch ene ma lutia na watu mone. Wak lutia na ene guti ki chwinga chiel. Wukon lutia na madon gutu mo kombete ni. Roba ligi bene. Ket Lakwed TV. Ki stop ma mege wang ichi tung la chut. Piam gina tara me pera matika ting me boto i Acholi. Gina wako kuduruwan watika niang. Ni pera ti i Acholi gino nyo tikit ene marat kit ene. Chiru ba miti diri ne na madiri me chabit maru ene ne. Bet kit kat tema bet pe itwindo tena wa. Ana boru gina chi. Il yesi ta piwa. Iyata rea piwan. Amen. Boy. Amen. Ofoy ritual ingeo kadong kamadong kilor madong ke wajamen no maluvado tigi moki kom gena wano penyo ene yeni ya lo kadong pe ba med gumbo tu kachele chel la mera Robina Flavia Harriet Amira Mor Matek la mera Madit Joyce Amira Mot Mego Poele gani Apoy to la for ba Poele ga Lakwed TV Poy to Mira po wege wa Matek Pibino kini ya matini Lubang med botu gum Wun wen ka chela chela Wang for fire. Sending